lantur atur uningayang kidian sani mangkin linge ide ompu kuturan taris mau sade panman anon yang majang ring para sektene sami tinggi ide dane manggalaning sekte sinareng sami napi sane keastawa oleh para suang-suang sekdene tidiang sampun miragi kawentenan radu idedane sinareng sami sami piragi titiang soang-soang sektene punika sami ngangken dhewekne paling melak paling becik kawedanan pikayunan punika menawi sane dados wit sane dados pamujuk rebade sane wenten saking printen banget tunas kita majang ring ide dami para manggalaning sekte ngiring ide dani sareng sami pikayunin becik-becik bububan kan dan sekarang catur bububan ona lantur uningayang tidiang munguing pawacanan ide yang empu kuturan munguing indik pangastawane sane jati katuran Wow.
patut kemargian ingyan punike ngastawa majeling ide yang parame awide maju sangka kepatut kemargian kumantine presiden manut saking pangrasa pengerasan suang-suang idedane sinareng sami nike sane patut margian ring apa asa punike taler pangerasan anak ansane tiosan nenten jepada pangerasan anak kiosan sareng napi sane rasa yang idedane soan-soan lanturan titiang malih pawacanan ide yang empuk kuturan inggih sane mangkin titiang ngaturin idedane para manggalaning sekte pretiwimba contoh yang kebawasan jadi keanggen pratiwimba ingyan punika wenten raris anak Buddha tigang diri
menjanjikan melet manahipun acan uning kawiatian goban gajahe aduh kuning ayam ya kamu anak Buddha totonan wantah ngabak ikut gajahe Radia suja sapunapi kau yakian goban gajahe punika sampun pasti sampune ipun ngabak minekadi ikut gajahe punika aris ipun mebawos gajahe punika merupa pecut kawiyakian anak bocah lantur uning ayang hibian raris anak Buddha sane kaping kali kawin tenang gajah iraris ipun sadong ngabak badus gajah kucap gajah kaji sake pikayunan ipune sane ngabak badus gajah punika aris ipun sadeng ucap gajah punika sekadi sake kawentenannya nih sane
Uningayang tidiang anak Buddha sane kaping 3 kalis kun ngucap gajah kadia pedang dumuli raris anak Buddha sane kaping 3 ngucap gajahe punika sekadi pedang kawentenan yani reka yesi saling gajah unika napike sanemo mekade ibun melawas asa punika waning anak Buddha totonan ngabak caling gajahe Wime sane adur uningaya tidiang wau kawentenan anak Buddha sareng digotek totonan yen inar gamayang tidiang pada kawentenan nyane sekadi iraga sane mangkin sangkat waka tidiang iraga sareng sami sane mangkin sak maka ngabah-ngabahin kawentenan nyane
kadi pangrasan idedane asa punika kaletian maosan minda kadi keagungan ide yang Pararokawi napi agama minekadi sekadi anak buddha totonan nabi jesane kegamel nike sani kaucap sekadi iraga sinaran sami nenten je uning kasujatian ide yang Pararokawi Minda Rani idedane sareng sami dados metiosan minekadi ngucap minekadi ide yang betara ingin asa punika pawus ide yang empu kuduran waduh hati maka sayuwati medaging patut pisan minekadi pawus ide yang empu kuduran tenan para manggala sekte sanyemakin atur uningayang idang engsek minekadi manaipun miragi pawus dani empu kuduran Janaurim tanasi para manggala sekte sami moblek kesiap nenten presiden membawa bilih-bilih pacan wong kasih pawus ide nih ya
atur uningayang tikiang ide yang empu kuduran raris ngetelan pawajana majeng ring para manggala sekteni sami Niamangkin kamkar ipun Udah, para manggala sekte sami Sane makin Uen dan Bikam kam Tikiang Sikda sami Mumuing Bikam kam Bapak singnya dolen Wah je Nungalan Maka siya sekte ni sami Manados pagamu ngawit makin mangga presiden bu maka sia sekte ni punika nunggal dados asiki kamu gamone punika nunggil saking sia sekte taris kawastanin agama siwa Buddha nenten-nenten Dios Ya, ngồi. Đã làm gì đó. Đã đi á. Nói là đó. Con cá trung cái níu đầu tay. Chắc là cũng là cái mình đúng. Atur uningayang tikiang ri sesampune nungil mindakadi maka sia sekte punika taris betara sani ke astawa sani makin uningayang tikiang yang kawi
keastawa ingyan punika ide yang para mekawi ide yang maha nunggal kawin tenangane yang maha kawi boyo diweten tios ide wadah memperbawa tiga kawin tenangnya nih bawa siang di perbawaan ide nike tema kawinan ide yang maha kawin taler ke bawah ide yang trimurti ngaywakti iya yang kawi saneka pertama adur kuningayang titiang inggian kunika ide yang brahma enten wenten kios kaping kalih uningayang titiang ingyan punika ide yang Betara Wisnu berbawaan ide kaping tiga yang siwa yang para mekawi sane kaping tiga ingyan punika ide yang Betara Siwa rem suam raja ide yang trimurti nike padut kastawa ring suang-suang merajang dipadut
Ingyan ide yang Trimurti irike ring sangah kamulan sayuakti ya. Kayang semeton niki nak karima paurukan ngartos. Inggih ide dane sinareng sami sane mangkin adur kuningayang kikian nabi mawinan ide dane ngastawo ide yang betara Brahma suantukan ide kawentenan ide sayuakti pinake utpedi sayuakti yen atur kuningayang kikian laresane ngopo pira padut sembah batinin irake suang-suang wenten taler ide sane marupa pengupo pira ring sejroning kaulepan yeda yang yang ide yang betara Wisnu Prabawan ide punika sane menduwe tugas ngupo pira minekati sekancang kaulepan ape kaping 3 adur uningayang kikian ingyan punika linggih ide yang betara siwa sane mangkin setiati yang betara siwa padut taler astawa duane ide pinake pemrelina ngapuyati lantur uningaya titiang majering ide dane sinareng sami duaning
kawentenan iraga padeh ngayuati ngajab santi gumantine preside iraga sinareng sami ngerasayan minekadi sane kebawas santi sane kebawas damai punika wangon genah sane aja gumantine preside iraga sinareng sami ngecap sane kebawas santine punika mandane preside idedane sinareng sami ngewangun minekadi genah sane becik desa pakrama becik punika adur uningayang didiang ingyan punika desa pekraman sani kebawas pekramane punika raris idedane sareng sami kumantine preside nungelang pikayun nungelang dewek ngewangun sani kebawas santi kebile pekramane punika taler ide dane sinareng sami kumantine preside segilik seguluk selunglung sebayanta ke yang kebawas reng suang desa uningayang didiang ring soang desa pekraman sane wenten ring sejebak jagat Bali wangun ring
ini presiden laris ide dane sinarang sami ngewangun linggih ide yang Trimurti irike ring soang desa Pekraman yang berakan yang Trimurti sani pini ajeng ingyan punike ide yang Betara Brahma irike raris kalyanang linggih ring pura desa Boyo Jewenten Dios ring pura pusat uningayang kityang muing linggih ide yang Betara Wisnu dirike ring pura pusat ide karyanang genah linggih yang siwari sakit. Nah, biar semakin jos. Kaping tiga ingyan linggih ide yang Betara Siwa Boyo Jewenten Dios irike ring pura dalem ide melinggih nyeka sami pura desa, pura pusat, asa punika dalem, pura dalem, nika padhet kawak ke bawah, kayangan tiga Boyo Jewenten Dios. Nginep, Nana. Cek. Sing ada anu. Sing ada kuning. Kisi-kisina. Coba nih kayak. Bobo. Muka yang rumus senior muka. Mau bisa jawab yang cara beda. Kalau baru subuh mana? Ratu idolane maka sami sani
Presiden wengi mangkin miragian minekati kewentengan ayah isiang kunci Presiden antuk titiang aturan ayah wong ini kadi mangkin tuan ninggalah sampun enten pengiang ini sampun kelintang wengi wantah rau hiriki presiden jagi puputang yang ini atur ayah tiang kemauan ledangan pisan ngampurayang minekadi pewacenan titiang ketahuan penegas jantan sampun enten manut nenten mengah gering asal idodani kepinunas titiang ledangan pisan ngaksamayan kewentenan ketamatan titiang ini di sejeroning titiang aturan ayah mungkin Nunas pamit kepuputang titiang rau hiriki kewentenan atur ayah titiang magagitan mang doledang idodani ngampurayang kirang langkungnya ni duaning galah sampun enten nyangin malih wantah rau hiriki jagi puputang titiang antuk kuncaran peramusanti Om Santi. Nhìn lâm đi, nhìn lâm.